Uganda South Africa Moses Kibombo Sentongo ategeeza nti bannayuganda abamu bamaze okutuuka mu bifo ebikungaanirwamu ebyasidwa mu bibuga okuli Pretoria, Johannesburg, Durban ne Cape Town ng'okusunsulwamu wamu n'enteekateeka z'okubakomyawo bwe zigenda mu maaso. Twala omukisa guno okwebaza His Excellency the President of the Republic of Uganda, Gen. Yoweri Kaguta Museveni, ate era neebaze CDF, Muhoozi, neebaze ne Prime Minister. Kibombo agamba nti bannayuganda babiri be baakatibwa era alabudde abo bonna abakyasigalidde mu bitundu gye babeera okwekuuma bo abamaze okwewandiisa betwogedde nabo basimye gavumenti olw'enteekateeka ey'okubaza kuno. Tutuusa okwebaza eri buli yenna akitaddemu omukono. Embera nuko kweyemerera etyo omwihanga lya South Africa abanyayuganda babehurikiriza bariyo nibekunganya cyane basika basegarukaha okugira ngo ubundi bakaba muhacahatira otherwise ninjangu bari abantu ramafosa bamurema and ekyo kirimo nkibaho za tax nizereka obwerema bwa government yabo ubundi hine batakozireje ebitumira abantu baba pushinga kugenda mu condition age bari muri barwanira na bajana barwanira rights zabo ebinte bikwatine no kugira emirimo nkimanisa ngo bworo mu South Africa na nemiturire mibi y'abantu erimo neyongera so nshasha munonga kandi kushanga bari muri ba conflictinga na abira gujubatahi baba wakati twantu bijuka history ya yihanga rya South Africa ebintu by'ebintu ebi Nelson Mandela byabe na ranera hati kushanga muri warana na fellow Africans ninga shabira kujubatayi babo nchimanisa naza kuzona diplomatic strain ninga shi relationship ya South Africa na namahanga gandi Uganda twine ninjuma hari aba South Africans binji abaryo mu twine mu embassy yabo so ebintu kebyo no basa kubukora kujoti nito tumutu eranira twenda kubaje but effect ne banerenga ari echo kurebesamisho so namakuru go busasi munonga ya tujijuka appetite ya muri South Africa okushoshora umurangi mbwena hatu bayeshoshora mano mu dini bayeshoshora mu mahanga ninjangu nchibacha batuma mbajangu history repeats itself skonka ninjangu yaraka kubigaruka mu ngarahanga because it has been yesterday when we had apartheid in South Africa ikabe nerinda hendije myaka nka 5 ebona kugaruka cyabatiri cyo kujangu history it always repeats itself. Ati njaka western countries in history bazijangu mbwena bakana bahende cherachi all this time echinta chibabintu barwanira bakujangu biyeho ko obushoshozo bwo kushoshora umuntu kajota auto no munyayuganda aba n'abanyakenya and embere rimbi nangu kuturafuna mugisha bamba babantu bagarika kuko bene wajatu bacibyama eduka nkejo to kijigura ojuko twiro umwe oshomwiro umwe wazaro umwe oinabana babo nyencha kareba muno bajangu parking ngo gende tubachikwenda aho norondana ho kutancho bundi Uganda ukabogurize ibintu rukujotereka njire cinatanuka kuri hati notandikira kayiwa konkani jangu twari informed kugira ngo this thing is happening everywhere ico bworo ico kujangu amahanga nagatahirana abamba bariyo bari employed oko we also have South Africans here think umanye njate tuba kubitera mutocho ngo kwanogamba kujangu barebe impact yako basa kubanerugamo akwana nito mu Uganda twina abantu abarumba jangu nkato cherankai abo kondi unemployed tinyine murumore rerere nkozere china kodeshi byayanga na nabo kurga kuzaza South Africa mbamba reba ngubazo ko bondi bakabona yakarmo kandi aba South Africa bijaha nabahabaza Kenya ba Kenya baza UAE ejo exchange nete ko kubaho nonda ningo tarukwenda so ngo kwanoga manza kutobunkenke bwa relationships za South Africa na namahanga ganda ga Africa ngona nagaga bajungu kandi bwena hatwe kurinkai samwe rwizoba nico basa kurgamo ikintu cango kukire kirumu tureba harengo ro kugira ngo bari unemployed mbenda bakora omyanye yaba abahere barukoreramo oshange nguchati hanga habunkenke kanangwa chakwatana nitwe twena but otherwise imbere no gitwara nko kweri babwecho tuze twakira abanyayuganda bitunka government bagaruka aha turebo yundi twakubasa kubabiha bagumaha twine Gideon Senyomo ntekateka ngunaija kwa natwegitaho aho Gideon ntukushabangu wotworeke umuntu ari yahamurimo nakora
turebe ko yakubasa kutuinspiringa otherwise nitukuterera umuranga ngo oze omucishayi kacheka omumwareko omumwareko guri muno kugenda omumisho iwo omushobozi na niwo twire noyonde byamaguzi omumwareko guri muno kugenda omumisho kacheka gwattractingira abashubuzi nangu tumurimba yonka bitu na naheri yambara bakampara bakaiza fotopoto bina maguzi so chikabe chichunji niwo kuworyo omushubuzi na wabota kwenda gure bintu bunde biriyo zayo benchmarking ori abantu kubakora business nkaza yizo barya sande echabire chiri nyongana jantshana nataho mukinihiro ndakomanya ubu no more ku NC yone kabejireyo kandi abantu bakane bagure bintu na nabashubuzi nja bakajare katuretera abantu ebintu birungi konka ha discounted prices obundi kugira ngo abantu bakatunga ebintu so jendo muri kubakache nasiba haishe ohashe Oria. Iwe. Omunyeto gwe nugija gushemerwa ho ryari kureba. No batamurebere itabaground kantu mureba. Areke kwekoze byaba mama je nemyaka yanje baby. Shumo omoreko niwogire chiwakopayo. Echi ni hiro hutobunuzi chabire very much prepared okwakira omuchayi kacheka ibirabiri na bitano okwezo kwa mshanju abo cyo tinkwendo zaho shitamurebe konka wishe mwenye nango yetebekanise izobe ryo korera hice oije tushemererwe tukundane tureba no muri sho tushekeho tushare aha myaka tubase kutamburaje kurani ngambe bihangarita ha Uganda nishika omushija buri kuza kushesha izo bari nyumwe baziyo aho murembo rwambarra aho garage street you know ahenzira ayicumireho umurro warinzira abandi abamaduka bataha yayitebekanisa je yazo umuduka ye yayicinjira namu cyangwe cyakozere kubekuriyo kwe kumahomurro njanje manyisangu tukugira ngo kuba South Africa nuko kubo nuko kugira ibizo tumanyisangu ku za America aho rukuborohona ibizo byari byo kwijana byija bareke kwe kwasaba abanya-Uganda kwe kwasaba abanya-Kenya ngo babaretire bizo nga omuntu hino bokushanga ibizo byija bikuratine kakwetse baho ukahika kuteka ngo narahanga tariho tarukureba ukaronde cyo kwongera kikakuburura umuntu akahendera yikozire ikintu keco Brenadire busasi bwinji umuntu w'imyaka yashikira muri 50 yagenderire kuhendera urugendo rwe samho ya somehow nyesiga ngo yabayina abana aba batandika kugira imirimo mu nshonda zitari zimwe na zimwe konka yahure ibintu byamuremera he had lost a wife then yatahirwa abashuma bamwibaho buri kimwe chona akaduka you know njimanyisa nkanyanyagara abo kobe byo kongera muno botari kubireba ubundi abana bamwe bacuma ubundi you know ushange mbera yayirundana yakwetse baho amherwizo washanga byaba byo so ninjira ngo I don't know. Namazima nibinje bire muno bigendo misho. Omuyaga mbe ninde banywani beye kandi bayine network y'abantu bahamere abantu abikumanya. Takaba kujana namazima habire wochi abaka police report banze kwereka babire batekateka maybe wakwa bari ko muduka hagire cyabaho batikubaza kucuruza yabo kubana bajangu akasiga masimo mukabe na turasaidiza kako banyakizi yagasigayo kandi ngo irizo bakabata kozire so ngo akagenda umutawuno kashahina so police reporter izireka bakagira ngo nebasa kweri suspected suicide ndishasha munonga ni wori munyono no jo maybe tukozire chukumara ubundi kucenge mbera zabe harano bwo kugira kunko karengo umuntu tara kucenge real ukajotereka bundi cyande ngo mukahendero kozire decisions kezo so ningebe bituri umuntu reba South Africa reka tugezeho to Iran iri hari abo katenka Uganda nigamo mu mahanga agakwacira empunji twaza kubara empunje ziryo mu ihango mu nyencha kare ni tukesha nga tukaja abantu kabari kabagarikeyo hata batahe nkai abinji tubazire mabana
so igishaga muri muno jubinga kandi neya so nijana n'abantu ba South Africa barebere hare abo kamwe tukujangu nyoti nkwamyambu nana echo kujangu abagwira baza kushohora ihanga ryabo nikiza kumara hebuze bebintu ntona imensa cyane exactly so nchimaisa yonka government hina hesho bize aheshemiye kuterezo mundo strategies zabo twaza kureba mbinte bwatine nane ebye mshuguro nane mbera z'abantu n'ibintu nkebe so konkanyo kujangu ndugwe ko muduka first of all rumuntu robora atabara abigore bono baza kuruga kai se bintu nkebe ni kabare musinga hakakora yo yesubire ine kushashura rent ine kushashura cyo ine kushashura cyo no kuzombizo bya mutahi wawe umuntu mutekateka ngo bundi byangu hi otherwise ntubijusya ngo mwijuke okugenda kuza kucebera wabori umukutera akaruru aka chairpersons LC1 ukatwentwekebera mu za register tureba if you are there ebrabiro namna byo kwezo kwa mushanju akarora kanikija kubana katerwa nitsuga government yonetebekaniza yoko munda ni mabo mbyaro imbasha bangu mufe yakweze na party yanyu abo kuba nimwe mukwetenga ba LCs okuchirayo abukano bebembezi abutkubantu bebembeza ahandengo zitu ezebyaro nyokuyembasa kutomera road meya abo kwakambara site nakachi imbasa kudranti ntomere kansara wa chairperson LC5 konkama nokutwika aharengoro rwa hansi change mayisa ngwe monjere mutwani ahabo kubakarura kakene kwana katerwa okubasa kureba ngutwatunga ba chairpersons Izo bari hanyuma bazo ndebere ba minister ba local governments Westin Sabaramba Gahara hamwe na Honorable Justin Namere babenu bagamba ho aha Uganda Media Center bakugamba yes aha shonge squatinana nakakaruru kaba chairpersons bakujangu ba chairpersons mureke kutekenga advantage ninga kubona abonesa abantu mukubiya musente nyinji ngeze twantwereza twantufutunga za stamp azatu mugenda mwe kwasa mujirangu nibabashashura omutwaro okwezi yes but yes adzengu programs za government ezukwijombyaro katuja kato kubara muno bana babangora bantango sa yesente za PDM na nezinde nibaba budgetingire sente zaba chairpersons so nibana batunga sente so Baramba Gahara adzembu haro chairperson abira muhire budget yakaruri keye narumunaza kuronda karuri kwa budget ngo iriyo miliyoni nkacinana amburize hata no kuba notunga sente zikungana why are you investing so much omukaruri nkaka orumuntu no manyo mushara gwanyu na nobundi bwarawe sezo kubukwingana iwe noza gobera kai mayisa unakutwiba exactly mbene mwetereza sabwena karuru akonde kaza kuba kizire ko kakarijita kabanyegana reka tukoro gwituzura ndabebembezi kakaba karga honda beho bacheza ntungo mutwaro gumwe kandi kanumuka Rwanda babare mnonga kutereza information ejo twaza kumura aho barunje umuyo garkansa kwa twine impapura z'amakuru Gideon Senyo Merizo bakatafari yakasigayo erisho triare bikaho nabade bitu twendeza kwimuka kaza gukora mbone tukatseho mukahumuro kace tugaruke n'impapura z'amakuru ataragaho otaza muka yawe okitirwa nk'obusasine naku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasire kandi dinka chikoraga kichiko kicyambaho
twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mani in expectations zetu nabenye ko kana abana ekediyo kujya ngo ushwe ko musheija okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda itu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga TV West Nehinda abo bari bacirinitwe on program ya Sisimuka abahereza bawe ocine Jemima Ayebare hamwe na Chobutonji Charity akanko kira kutwanzireba ebijo mu mpapura z'amakuru kandi twagamba rupapuro New Vision amutwe ntureba new taxes take effect today eburi kwa mshanje ntubantu tandika financial ya ensia waza kureba mbite kwatine na government na nebi center kwa mshanje nebi financial ya and ntureba strategy to finance Uganda's 84.39 trillion budget page ya kanane ya katano deba centers batiro mu budget yihanga okuba ku planninga kuzitunga no itwantu gamba bikwatina na za domestic taxes emshore itukushashura omuza business na nebindi binjire ba government okwegenderire kutunga ezisente zermu ne budget injira ebikwatina na South Africa na no budget and baja evacuation of Ugandans starts today tubashabira ngo abanyayuganda bitu babase kurugayoje iturugambira mu South Africa mbera nimbi abantu nibecinjirana kucira munonga abagwira mbe nabakweta abagwira ba foreigners kurwo mu mahanga gandi tubakwenda kumanya banurga mu ihanga ci abana tubakigenda mu mashomero abantu tubakigenda no mu maduka gure bintu abukano banotina no babasa kubugana nkokwe tokamachi bakubasa kora bukwa areba za streets so questioning no kwa mani enamba ni nyinje munonga so nchechisa kwenda ubwo mugapu zabo nkengamba yerigenda so babukoretera bakwereka plan government yeyine kwevacuatinga abanya-Uganda. Amakuru menshi tureba Vision Group staff send off Kaija Barbara Kaija birari editor in chief kumara emyaka nkasha tunena reba okuba mu Sibwire tureba mwarimu schools battle rise in drug abuse nwajangu no manya okwabana bamashomero okuba kutwara drugs zezi ayishomero mwana rya yishomero konke byakozesa ebitokoza bongo ni binji so no
bakwereka amashomero okugara munu ga strugglinga nanembereji okweyongera kuchira munonga kamashomero gene boarding sections secondary abana baba kuzire oshango mwana ari ayishomero iwe no mota out inkamuhunzo muko bundi na nokurabara bamu namuteko mwishomari safe kumbe na ishomera haro shanga nakosa ebitokoza bongo nangu n'abashomesa batakucumanya babukuretera uko wakubasa kugamba no mwana wawe anshonga nkezi. And of course burura kashatu yetunjire ka Toto magazine akaberere bitu harma activities eza kubasa ku improving reading skills z'omwana, writing skills z'omwana no yitaga Olupapara New Vision kujango tunje ka magazine aka. Then tureba ibukwatine na kote turebirizo bari yanyumwe bazo omuchara Miria Matembe ari kurebekaho omukoti bwanyuma yabira buzire kumarubwire bitu kosa tecinchereka ngo babire bamukomere abiratine mani abatakubasa kwetambuza bitu no gwajira umupota ari kushaba ngo at least bamurekore ahoze ari kurugaheru abo kugira amana mabi turebere bagumza mbamu remandinga yagaruka umucome ande naza kuba nagarika umukote rindi zoba nizo bari yanyuma bazondiyo rumwe turebere Dr. Kiza Besuje arukurebekaho omukoti nawe ahamshango yeye rumune chigumizamu omisho. WhatsApp nabakubuza how to avoid legal suits. Yes, omweto dia mitimbagano ukaturi umuntu jikosa kuboza kujiroti oshangite kariya kwateriyo kosa kubi emitimbagano so baramuno bakwereka okuwa kubasa kosa social media yawe ubundi otahenzire ebiragiro amakuru minji tureba government egambireho closure hariho media houses ezibachinjire so government jireyo izoberi yanyumwe bazo twareba minister ukwatine nebyempulizingana ari kugamba ahanshonga eji. Of course papa niro rumwe ora New Vision otakafera kureba ebyemzano debe mpira ya FIFA World Cup okwera munejenda omisho kushira munonga amahanga gitu aga Africa gahikankayi ninkayi nibahaba showire na nebindi bintu twagenda omwihanga Ankole Cup ekiri munejenda omisho mu Western Uganda dene mpira ya mashomero otakajfera nebindi binji omuri papa New Vision noza kuba no byetunjira ahabwa shiringi 12 hari abantu akano barabiyamo empapura z'amakuru ano basa kubyetunjira za supermarkets omba agents bitu petrol stations abo kumibirizo nk'abantu mwe otakafera kumanya ebiro muno bigendo misho omwihanga. Muri papura rwa Bukede ryo mukatare narwo rutunje obase kwetunjira makuru agariyo mu rurimi Uruganda na rwashiringira kumizonka kandi aho kushanga New Vision no shanga ho Bukede ntwijusya abantu tunomwereko mucishayi kaceka guriyo kugendo misho gwatandikire birabiro na mukaga kandi okuza kwa ebiro bitano byo kwa mushanju kandi ebintu nibinje by'abantu baresera abashobozi bire bintu bitari umwe na bumwe byo takarebaga ne byo rarebire nabwo cyo nkabenta kwenda ngo umurundo ogu omare agashitamo muka. And when actually things are going on right here shayi chaka cheka kutamu shiringira kuma bw'umwana kandi nkumibira bw'umuntu umwana ati nawe nkumibira no mechi becera hariya actually mwe n'umucera abo kuba rayine bireruho cinga bitsira mwana line kera che kwata ko mucayi cantare wano umunyashikiri so bwa hate kutamu ne 12 amwerere amuntu mukuru muno oshemagwa wasevije karaka sente kugira ngo wazamu oshemerere ibintu shikabiri serious nakugambira obo muhecero umugongo bo muno umunsi chuma isanyonka cerayo ati chatagasira ituruza weekend ho it will be too good. Nabwo cyo begitewe ekini hero huta obunozi as the name describes, you know, as the name suggests, no unozi wenyine uje kwandora abantu abotakarebaga beshongoza botakabonaga ebyeshongoro byabo bityano uje kwandora baraba ku performing live kandi amazimagara ngo ntuja kwantu live streaming somehow
konka nomako kuba yeshyireho tubutunu nibinura ko kubagamba obusiki bwatangire kugenda mu mission tutambaro omubyanga bitari bumwe na bumwe kikabe kiri kirungihe twaranga akasiki tukari omwanya gwawe oyije oshemerero nitwe ahinda ugambera abeshongoza bo muri Uganda n'abandi ba Kampala ntubasa no kubakora surprise n'abaheriye hanga tubarete muntushime kuba no bafero abo mutwarugumo mwentandika hati utandike kuba no saving cyari kumi taza kusebera 25 oboine makasente kashemire akwa kubasa kucakaza mucini hino hasigara nsa kwantu garuka hana n'ikiganiro cyitwa Chamani Mnonga mwakutwikirizo bwa hati tumureho turagaruke naco mucakire kandi mumutwe gite hamwe kutetari yemwe nemwe no kutera amasumu tubase kombeka hamwe ihanga Uganda otakarga obuhango bwe na uko twabugambaho twagamba emyanya etabwenire. For example, that openness y'obuhango bwanyu noshanga waza toilet nyo hata nayemerera nashesha nenka no byakutaraka tekangarukira konka hati yo kushesha wori hi nenkari nota orota me specially ushanga mwenkari yataraka yagaruka mu kazi hata kigaruka mu kazi hariya yatera ushanga umwe haruha yashesha wenkarera muki infection bugaraka that one can cause it. Ekyakabiri ngo kutwagamba hygiene wotabire very good hygienic ukashanga no hindura your underwears kandi ukashanga no nabe mirunderengere nkebero mu izoba obyo mu kazi njanye mayisa ngo the risk is high. Ekyakabiri ari kiba kweta okunaba omukunaba nicyo twantweta abana bato abakufuna UTIs, especially actually to in a very chronic UTIs in children nowadays that is alarming. Abana ba primary abana myaka mukaga mushanju bo bwishiki bine UTIs takuchera ekikuchera kugireta no nenaba yabo okunaba orugariza omisho because no reva the distance is a very actually is the narrowest almost mubiri gwitu between the opening yobukazi na ayitushohoreza hariho a small gap like a thread and therefore abana bato babichi batakumanya kunaba mbaza kunaba kweshura baiza kuzomutoyi bagarro misho. It is very dangerous hato basige obinkahi obi babasige ombukazi nekindi because of that narrowness anatomy yanyu ne contributing ekintu chango ningo buhango bwanyu that narrowness chaje mayisa no wakweshura je konkoka there is a chance kugira ngo there can be movement ya yobi ninga shoyo bukokoba especially E. coli mbacha kuweta haro nanka strain ya bacteria mbajeta E. coli eriyo mu stomach mu intestine zit haza abakazi nekera crossinga aka huzi ninga ka bridge erga omu rectum etaho mu vagina and it is a very big problem and therefore omukunaba kw'abakazi mwino kwenkarejinga abana bate especially ma kutereba TV West kugira ngo abana bato bino kunaba bagariza bino kweshura bagarize nyuma kugira ngo batareto bibi omisho. It is one of the major causes. Then ekyakabiri multiple sexual partners washanga watangiye kuterana ukashanga ngo orurengo rwa 18 and above ninga shi abatangiye kuzomu mukwegita it is very risky wo ino muntu arenjero because nchanye mayisa ngo nanka karazo wananka yayo infection yagitwaro wa B so no wasa kujitransferring ne yaba sexually transmitted aho ne taba UTI ne yaba sexually transmitted. So sexually transmitted are different from UTI. UTI is inji tizukuba transfer tizukuija because of sexual act yes act no nzija abwendebera yitu nenkora yitu na nokutukutura konka sexually transmitted nzira bumukuterana atinka wanja ngo ine syphilis wanja ngo ine gonorrhea tokanja ngo jihira toyi
it is rare, it usually comes in most cases. Kajabirana na UTI mushaka akagira kuyafurira kakatora mu ndijo mutayiwa. Common nico kinagambira ngo nanka another factor mwene risk factor. Ne basa kutera n'abakazi bana batajini. Mbere ko jibaturuza. Konka in case har mu jejini ni basa kujituruza bali aba batajini. So nayo is a very big risk factor. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. All right ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni banaragaramu every single Sunday bari bazaba shaisha tunecheka otimayangu akasente nikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga TV Westi. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nubakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wandi amasomero kantakura feeling. Ngweno tarindaho terasta bibirasha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Otaferwa mama niko kusema kwa nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi sukaba kubana rebo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso ukurikana kora kina akora utaka kebwa kandi sukumnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone chikazo mu abazi wagira miso kantandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makane bera buri kimwe kwa ukozere bati echibi ukora polisi no miso nuka kano nja koreka unotina munyana wanje ningamanti echitu choka ako tone kwano ukafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty. TV West Nehinda babali wachirinitwe on program ya sisimuka uchine Jemmy Mayebare amana cyo butunji charity tuchiri muntu gendo misho akasheshekeri zoba ntwenda tugambe aha chintu ningashi omurama ogukwatina neza taxes to kumanka xenophobic attacks eziri mu gendo misho omwihanga ya South Africa. Amakora gutwarebaho enyuma ho twareba ku Uganda bakore mune planning ko evacuatinga abanya-Uganda batayibitu abaryo mu ihanga ya South Africa bwanyuma yembera okubakari omwihangeryo ntureba ba South Africans ningashi abihangeryo nibagezaho kubinga abandi bantu babukurwa mu mahanga gatari gamwe na gamwe babitu bakoye kwasa ngo abantu aba baremise kujiremeremo bakagire cyo bakora bakatasiya sente mu makagabo umushaho zabo mbwene ngukuba kukarika yo mahanga gabo nabo bundi bakagira
okuba atasya sente omu maka gabo ntureba okwekalakasa kukimu kugenda omu misho tubarebere video zitari zimwe na zimwe bakugenda amaduka higari obundi bakushohozana n'abantu bakubaja mugaruko wanyu nturebe mbere rimbi abo bantu habo kushanga muno batura South Africa atumuntu tachibasa no kushora aheri yenji yeye kugira ngo agure nk'eki yari abana nkabo tubaje basa kugenda mu mashomero okana baza kwano bagenda babaje ngumba bo ngutumuri baha mugaruko wanyu so nturebe mbera atebire nunji aganda mahanga gakihayo kare abantu babo kandi gacire muni gayonjera kubihayo bituntureba ngo mu Uganda tatwabirera ke izobe rya nyencha kare nubo turabentu receivinga abanyaganda banchi yo kubanza erukuruga omwihangeri mano twada turebe akasheshekeri izoba niki ekiresero bunde mbereji yabaho kandi effects zece kiri munchibaho niziha nico kiganiro turabe twine akasheshekeri izoba nikimara mama konka twine cyo kukikorera konka noreba umwe noshangira culture y'abantu kurigirira bari kutura omwana za kushanga ngo abantu bari aggressive ahabwa umwanya go bakuturamo ibyo kuriye bari kuriya embere yabo ko kwike ekombe kwa ikahendera ikintu batakubasa kucavoidinga ukashanga ngo it must come abuka ninda hatu ko murembo guturumu aho bagirire ngo we are in a global village ishaha ino no yeshangaho takubasa kwesha aho takuteka teka ishaha ine kintu nkutayira no shango hunjire Uganda ishaha ina haba heki ukaza kushanga ukashanga ngo abantu ba South Africa bacine agente teka yo kugira ngo abantu abatari bihangari yabo bafurike bagira aho baza bayimene bagaraco wabo teka ngo maybe nkabasa kubakariya karande maybe ne basa kubera imere yibarukuriya maybe umwanya kuba kuturamo nubatamwa ako ka element akako baretere mito yake kajwanguka bakatandika kora ebintu byakahuje nkebi omurembo gwo guturuma abo kuba wabano shomo kare bintu kubukugenda noza kushanga nko kwa nogamba ha Uganda twine nkempunji nyinji for example abantu baraga Rwanda baraga kahi baraga za Kongo bona bayirundana ngweshi kucakubaho cyabo wawe kucakubaho cyabo wanyu tumukija Uganda mukaturamo nyine muharanje ariyo mwihangeri ya UAE zakata Dubai yoko yes so akahika ya rwara kuyarwire kuba mutiro mwirwaro actually aketwarayo kuyashyireyo ngo Dr. yamubuza yamuze yamjira ngo nomanya Amin akamuza ngo norga mwihangaci Tagaro was like I'm from Uganda yajanga nomanya Amin Tagalo was like yes I know him unashaka baho president wa Uganda uko mwana zirwe Amin yafire kufa so the woman was like actually akari no mukazi yamjanga ngo nomanya ki yatkoze rito abaharabu Ora aja tona nyibe nimba manya tkanzirwe nyumwe waje atinda bishanjire yamjanguye tokushoma history yamjatana najishoma tumwe nanyenda kwindura hoki mazumu mwana akamwetoroza yijo gwo kubanza yashashura consultation yagaruko gwa kabiri bamuha doctor ndije nawe yashashura consultation akaza kushanga yashanga takashira kugira ngo aragururwe ari ometwaro 50 ya consultation amaheru kuyizira rukwenda ngo bamukoreho izo bakamja ngo come back after 3 days come back after 2 days urire baramuno bukora urire bayo genda akucara karwire rino ndi mushasha akucara y'umunonga na Maria ari yakwasire togojejera not until obu mukama we yimukire nawe urire akagenda nawe mu irwaro kuyashyire mukamuntu we yatongi ne cyabene kicirayo mpaka batera umushaho yija yamukure rino bagaraka bashashura ada 500,000 erino rukamara miliyoni so ntekateka ngwabamwe emituma neberye y'ubuzaranwa nko kuba kugira ngo maharabu we kintu yachitireho Amino takuchihaho cyo rino rukuka konka banza yachiche sante gatanga South Africa is the same thing abo kuba estina hombe nakirebere kandi kucyenze garaka yo gundo murundi ntinzira shi nemere iba kurya nahi barukutura
what goes wrong kandi bakoreba ngo hatense ituri kuturamo neyo kwihiha no muhanda namazima ndebere interviews nyinshi zo kugenda mu misho nareba bo reasons zibakwereza abo kuja bari muntu besharinga cyo kubanza nabagamba ahibura ry'emirimo nabajanga 40% unemployment omwihanga ryabo eri at 40% ngwaza nchibashasha kurenga umunyagana kanye umunyakenya mu Tanzania ainekeduka rya electronics bitishika kwa kubaryini nabana employing aba South Africans abo ko bariyo omuyerezi umuteci attendant ebyo byona bo tubakubire then of course ecece mu nchigendo mishe za taxi nizereka government ya South Africa okweremere oyire cyo kujangu unemployment ninga shibura ry'emirimo rya 40% ndumune nyabuze za tax ahis stand chire yo government other than kugamba ekozireho chi kugira ngo ibintu bigarike abo kamwe nito twaza kugira nyencha kare tukajanga bari mu ihanga ryitu bagende real ibintu nibasa kugenda bitasonje manisa hariho abatura ba South Africa hamwe na government yabo okuba takwatagana and of course government ni yesheme kuba inira karahangu esheme kuba direction mukati ukora agenda TV ukagamba then mbere kagumetyo abandi bafiro hunde bitutakumanya binde bitutakumanya of course kabo bakugwa hecero muno jana bakusigira amagara mazima asonjere government ya South Africa na yeremere kutereza ihanga ryabo ninja unita kachikoraho kayara ngo ngani ngamba mino bwabinga bahinde manya n'abajungu manya nabahi but it was not that much ngamba janga amaduka bakagasigaho ibizimbe mwe manya biki rerererere so somehow unoza kushanga ngo umwe abantu babikora kuba mbesa so waninga kubasa kugira ngo abantu babo bene baba ba feeling okay mu ihanga ryabo hataho twije tureba nikibasa kuba ntireta bizubuki ningantireta karungi ki twantu weyinga karungi na nakabi nutureba ntihe kibe kwa nchikorwa ikishemerire abantu twine kwamba teka ho man bonka abantu nubakireba ningati bari kukireba so nteka ngwaho naho tubase kukwataho tune kwareba aboko of course ntureba yesa amahanga gatandi hari uko abantu abagiriye bakabineza scholarships bazayo babe batakamazire kushoma batatu baba forced kugaruka ari abantu abagireyo maybe biro ine boyfriend wa South Africa wazayo waturayo wazara abana bine nationality cyuko hato bwa hato bari bakuforcinga kugaruka uko nje mayisangwa abana no bawabi identity yabo boyfriend washanga bamushanzira nga Metropolitan International University zazo za international universities atoshanga baba forced obundi kugaruka bitati turebe bintu binji obwa hati infrastructure ya South Africa ya barimuno bagishisha yateganisibamo abakatu wabanore hinayiba bintu bakabaka kumemera street ebizimbe wanore bakabihenda so atinchi mainsa South Africa neza kutwara ubwire bwinji ku rebuilding economy jo none nke byabire barimuno bagambe bya amini ningachi yesu nutawe tucuna umuntu tucirenke kintu cyunjo kajota aho tubagende ukaba abantu no babe baturetere byamaguzi kandi obundi ahabeye ensamusamu batatu kubagenzere tukafacinga challenge yo kuja Chinatown yo kuja to rebuilding economy azobomwe nicebasa kuguma kushanga ekibire kiriho mwacisha mwine ku rebuilding busya kana nemberere imwe n'umuntu mujango ari hibura rya sente ari hibura ryemirimo oshanga cyaguma ninde baramuno bagera agenda cyo bene kwasaba bene bagamba aha crime rate ngo abagwira ko babire binjo mu ihanga ryabo emishango yaye yongera so mwana bone batekateka ngo bunda babo ku rwo mahanga kandi nibyo bine micombi nito twiba nito tukora ki torna nefere ate mwana twazagara ko wite ngana ko karumugaye Yona banyumvera umunyayuganda ryo kwa yo nakora bwasangoma kandi wabagamba basangoma nabishko ko yabizo mu za December bakatiteganisa ariyo kamba ko telefone bagira ngo ubundi ngo
ebire yonjire and imagine watch ryo munya Uganda uri nka South Africa ningo ryo munya Kenya ningo ryo mu Tanzania uryo mwihangeri ukashanga burarukure nakore nkumushuma burarukure nakoreba ko watwire ikintu cyabo niyo no batari comfortable so ninjira kwija cyane bateka muna side dijo iyo kugira ngo ntwatuye n'abantu abari skilled abakutora skills zabo nabo mwihanga ryabo kandi skills zimwe zibakwasa kwa batini abwenshi mbarebera abushuma no gwisi no gwina zichonka no fere batakuteka teka ngo we can have a very good doctor here at South Africa akaba yamba we can be having a very good teacher here at South Africa na wakata yo skills ze so ninteka ngo somewhere somehow nabo ka brain drain naho nababa akakwata mwije ka tahamu abo kubasikirize batunga hati kandi bariyomba zigamba ngo zigaruko wabo nkoko kureba hati abantu kora nkenkuto obwira winja kwamba kurura okorre nkutezi no shanga bari nkaba China you know shanga bari HKH so wano mangu hariyo mu China roho nakosa technology ya China then hasigara hansi imwe mu Rwanda mwakire cyo kiyagamba kandi mu kikora kandi mu kikirizo shanga cyaba kirungi abantu bombe ko rutindo nkaha mutogwa mizi ukumana mu crossinga mukora shortcut na n'ibindi so njangu na necha bakabibine kwamba kiteka tegwa bakamanya ngo zimwa skills zibe batungire ezibenzi basa kubahweraho kandi babasize okuzigarura owabo kutugaruka habikwatirine na psychological and maybe some health impacts ninteka ngo abamwe mbakutunga some mental health problems abantu abasisire ibintu byabo gambira braptere ngo mugaruko wanyu bakumanina bigambira bikozesebwa nono shangu itora umuntu munsi nono shangu toine shaga mankabo nono shangu bo witu tabariyo and when they are also here twaza kubitaha muje no shanga ba South Africa nabo baryaha uza kushango shanga mwije kubugabugana mwamurinko mu mupira nkeji shanga muri yo mutime mwenke ya Manchester United hize South African ya Uganda World Cup turebera mahanga minjaga Africa gatak supporting a South Africa no bonka bazani bo mpira we bari innocent but benore ba hatred yobanji kandi kubashobire ensiyo ya celebrating anija tubasheme ku bana bahika aryejo batabo kuje biri muri bigendo misho mwihanga niyo treatment yenu batunga mu World Cup atiteka nkeza international schools astu inomye mu Uganda kashanga no South Africa umwe chikugumira gukore mukago abo kandi baje nibaba bari muri batubingo mwihanga ryabo kandi bo bari ahantu batwarizaje so umwe chiguma nibaba bandabo kushanga yagira stress mwihanga no batine cyo bakugamba ko kandi stress kakwito karinde mwana nakureba kubi so shanga abantu bari mu mupira bambe batundire ka trauma ahubwo bakushanga wija kuzana rukumango ensi yona ne kundo mpira konkani bariyomba kutwera amacwante bakujuma mu cafe mukahimbuke mukatahe mujirati kandi bambe chitiwo kitandikire I think it is so hurting psychologically kandi namagara nagoto kubasa okugajira kurunje iherehecho ibinde by'amagara ninteka ngo nkimanyisa ngo habamo okutatunga imiceru kwingana omukutungo buhereza umukwatira neby'amagara aho nandetere kisampo cha Maharanje ayashitiro ko bakambuza ngo ryo mucati ndi umunya Uganda ngo mino manya tinkamhurraho ngore nguno mango akatubinga kwegamba it is wrong time ago but those guys still hold that hatred hatred yo kugira ngo tukababinga aha obwirobo kiretera utatunga services uko ine kuba nozitunga kiretera iyo bakusosora mukutunga services ezo kiretera ubundo teachers no kwikirizwa fera amahanda habo kuba yo Uganda na nebindi so nteka ngo eto nacyo ntumwa ibintu byakwasa kwa affectingira abantu b'amahanga agaheru abariyo mwihangeri yako niteta ngo bagira street aba match ngo babajeta tubari bantaba abamuhanda chonka ko kuja ngo nabo mu Kisenyi bamirunzi na nabanda pana niteka ngo ejo rwango ejo na nabandi mushemesa na nabandi we byamagara na heza kujegitaho wije mu kiriniki yanjye ry'Kinya Uganda
ninkwimata nantafutire bito mbazo go butwa ukafokarga so ndango icyo cha affectingire ombukwatana n'ibyamagara by'abantu amunonga abatari bihanga area South Africa. Yes, sinturena n'icyo cykwatana na violence harimo n'egendo misho hamwe na displacement y'abantu. South Africa ni impango mwana aza kwa ryo mu kibuge ciyo ndija rukuriya but n'aba family yemwe twahika ko evacuate nukwata no echukuri hihi oshanga umwe wagenda umwana wa musige nyuma wagenda umukazi wa musige nyuma so noreba disintegration era aberoho oshanga wagaruka mu Uganda just niwe maybe na namwana wawe muto omukuru to kumanya hari ebintu nkebye to kamanye cyabona na communication lines zibazarugaho so shanga families ziri mune ziteganisibwa munonga abukamwe hati za intermarriages zizire umbeimbo kashanga yuko munya Kenya hati yagaruko wabo yo wazagaruka Uganda so ebintu nkebye ntureba biri mune biteganisa families and of course no manya amaka ningashi families zitakwati zine nkwatanisa yamani zegisire na nentugukane baso utabahombyanga byetu ngomezo and I think also politically it is putting South Africa at a verge yo kugira ngo tubaso butagaraka kwatanisa nabahande ngo zikwatena nebyo butegeki tugamba cyenabo hati baba tama it will create some damage politically ukimfiteka ngo Ramaphosa aine kubana arakakuta mutwani akaronda amahanganywanige akaraka kumukwasa gakamuhereza ubukoryo okuyakwasa kofa kaminga this barrier bokuba amuherwa izoba wenka Ramaphosa nka president noza kushanga tine mhande genda noza kushanga takubasa okora ebyo bushubuzi na namahanga againe kuba nakora nago ntumanyisa nguna no bahakuba umwanya nani nzaka nani nahinkuza okoraba umwanya gwa South Africa it is also a problem ampereze tubaranyikirize kurabayo cabire cyo abantu bito babinjire kandi abahutu binaha nitowe naho rukuzatina hora arabentu sakwima that space yo kurabamo so teka ngo still politically Ramaphosa ncija kumwa affectinga nangito abantu katugende turarere ayimfiteka ngo yatatire motwani akaronda batahi baba mwetorira bature barbanywani be bakabasa kureba ko babasa kuyahembereji ntibasa kuhendera xenophobia ereserebuzu omwihange rya South Africa byamana bukataro companies nkeza South Africa ro products tukumanya oshanga mother companies ziri South Africa mukaze muzo operating in other African countries so nitokuturi muke tukajirangwa ebe byo kunywa ninga age product reka tutagarika kugikozesa ico nchibateka nkahitwa ka ombia finance na nebya foreign investment na policy so nkuko wagamba yabire president reka jire authority ati washanga abatura bawe no barimo bakutegeka you have no say nchimayisa kimwe ka government hinahimuremere so bueno agezeho abenyine ka umukayeye agambe arebe abokani nchimanyaro South Africans abamwe batura in other African countries kuturaje ngo burihanga ryo nari Africa acting editio nchiza kututeka nkahi and of course koko nagamba ibintu kwatine na nemishuburo foreign policy ebintu nkebe bire muno bas trending recent ndebera ha World Cup niho imbe ndebera batatu turumuntu kirebera kamuni ngo gompira batatu chaza hare ndebera ba Iran captain waba karimo na complaining ari kugira ngo abo kuba team yona tera genzire bakabi hambache so some technical team babima visa zo kutaho mu ihanga no babene bazana umpira gwe gwa duka be batakubahereza time kezindi teams kugira ngo zi resting no makuzana umpira rizoba nyecha koka humuno nyecha koka zana umpira kandi ukashanga teams zindi nzibasa kumurebero bibiri but tukugira ngo nuko kutishime kubaci baciri konka abo mbera yo rutare bireroho omuyihanga ryabo shanga team yaka kufibura ati ninkabanta bari innocent abo kurugoma mahanga ka South Africa baza kwikahanto baninka mu marya mu Uganda na shoma ningaryo mugande mahanga batoshange bahika ku mufubera abwe bintebero muno bijendo misho umwihangariye kandi cinkore ngo nje bacitarfeye nintekateka nguna na South Africa ne kone yenjera amani omukongera ku okushomesa abantu bayo ebizibu ebikuruga xenophobia ahabo kuba obwiro bwa Mandela
ukareba yabireho ukareba yabireho ababeshongozi bayeshongora abo kugamba bagamba bandera n'abakomano barekura na n'ibindi byo nako kubyagenze n'inteka tango cyo kikagarizaho kace inyuma ihangeri ya South Africa bitamuhe rwizoba hija habaho bundi ukushanke yahendera ya leta ubundi ibintu byashanke byagaruka mu nteko so teka ngo ihangeri ya South Africa ryene kubana nikora kare systematically ngo kureba hati nshomesa patriotism ni nteka ngo na South Africa yine kucinishiyetinga ekatandikana generation ziriyo zikorataho ukubegesa okutura hamwe ekabegesa ebirunje biriyo mukushango ino muntu obundo wotazirwe nawe ekabegesa ekirunje kiriyo mukwatanisa n'amahanga agakwetorira nagandi ekabegesa ebizubu ebirukurga omukushanga ngo hara no muntu kandi necho kumuharara star chango kandi wayine chango kirukire cyawe bachitekare government system zabo kugira ngo umuntu ahike nakikururamo bakirwanise konka kumukuzaho mwashitama mwareba bureba ncanje mayisa umuntu ahara akitandikire abandi bakumwakira nabandi kandi ushike kiriyo mu history yabo nabamanya ito nuko turi nkokoro umuntu najati nyo muhara wabasije nomboraki nyo muhara wabasingo and it's like abasingo baba you know right so ozakushanga ngo abantu wabarekere bihajebyo akutanditsira nice bacyajanjara kandi inteka nkucaza kuteganisa government ya Ramaphosa ahabo kuba nabaso butakitandika hati kandi yenda ngo akirwanise nkimanisa ngo yaza koresa mani agarukogaho yaza kutambuka militaraha polisi abakwekarakasa babatere babakome babatambike mu mwika kurya misho n'ebindi ejo nkimanisa ngo impact yaza kweyongera kandi tarunungi neba yabembe mununga so nindeba Ramaphosa hataryabunkenke ariyo narundo ko ara balancing enshonga kuzereki kumushobire konka it is better late than never nabasa kutandika kushitamise nchiko nabasa kutandika kureba ba leaders bebinjebe ningashaba group se ezi babeto mukire kace ababangure abashomese abe empowering kugira ngo kubakurgaha ubundi ibyiva consumminga ibyivahurire byakwasa kwambergamo barga bashitamise you know abajega babo babashitamise babariremo yes as seriously then nchimanyi sangwa ine kwa nataho na ebintu byaho naho abantu ahi bakubasa kumurira for example babasa kutandika onka farm yaho naho you know jeta bakubasa kumanya kwinga abakubasa kumanya kwitirira abakubasa kumanya you know mwene bintu kwatena na agriculture ujo tatkabo kadwetu batambikiroko nsako ntu bashashura akasente katana kace konkantu basa kutandikira mwene naronde ebyaho naho ebyakora kakweza abantu abamatsiko abanza garembero mu nteko then abone okureba okuyakubasa kutandika systems ezo kubasa koreka ngo iki bariyo bakora ni kibi then akoreka amahanga gandi batahi bakabeta bakabasa kumuhereza emizi cyangwa cyo kugira ngo ayeta amahanga getera inega kabasa ku interveninga nabwije ku interveninge otherwise indeba ece kintu cyo kiteganisa South Africa cyateganisa amahanga g'abantu bariyo babinga ngo batahe eshohoze je tubeta expectingire budget yitebire tarmu hatwaza kuronde nyonye ziraze zikabacira kwegamba twena ntubatu ateganisa wa economically socially and I think also religiously abuko nimba njantatu ruhanganwa ruhangarinkai hona mazimarwe natandika kubanti hatanwe abaheki bishobora hanga ko ari yahanjire ngo tukundane abwenca abantu atakubata mwejo rukundo aho naza bakanyakira nazo nabona bijo gituranye nkabakira tukahenda turi abantu abarukunda rahanga so njango also religiously naho nje bacyatiteganisa embera mkecho n'amazime cyo bagamba no mubutabe dushoma secondary twatwine
papers ibiri za history tukatwine history y'amahanga ga Africa itabe turi ba Pan Africanism we muno gamba kintu cha patriotism kugira ngo ba South Africans babeje so kundi hanga ryabo bitu babeje se no kunda amahanga gandi kushira munonga ga Africa abuka tukantureba bembeze bamani twaza gamba bya kwatina na Pan Africanism tukureba barumumbana n'abandi binjina n'abandi binji namuna Nelson Mandela ciyabe na ranira kugira ngo umuntu ugire umutima ogwecira guju okunde mutahi wawe hati sasa gwa generation y'abana bato abarimu bazaro mu era ya xenophobic attacks omwana nico carakure ari kumanya ejo violence na uwenkana wasa kujoti turi umuntu binga bari abargo mu ihanga ryabo kuko ejo violence ne basa kwa affectinga omwana wawe wenka so nchimaisa naza kwa hino kubaho bwire ahibine kuba rehabilitatinga bakabagambira bakabatereze mitumana n'ubwongo abuko mwana we naza kukura akareba aze kibenshobera hinaba abakazi ababarya front line barya front line ato ishikora mama w'umuntu kandi aza kora ari ku matecho nico cishikire ejo cishikire so zo bayirese turi umuntu reba reka tushabe munonga zitakazo mu generations za hanze za South Africa abukati neza kuba yagarike nyumana nece ciriye cy'Mandela Nelson Mandela ciyabe na ranira ushange cyahwira ho cumu yabe tukabanishira so ambe aho murombo sinje bito iherehecho na nabantu kufera mama garagabo kurugenda wahurira abantu bakwikomera bana already babwiro muri yecho ndangwa nabari abarkwefura ngo mbarwanira rights zabo mbarwanira ihanga ryabo mbarwanira rukushanga ngwine kubana becemeza umwihanga ryabo nabo benyine noshanga bagira ki nabo barugwa hati wo wafa ubwo umuntu wafa nogira ngo we nabatine cyayine gukora umwihanga rye ningiwe cyo wanda gukora umwihanga ryawe kushanga ngo amagara go umuntu gagendera mu kintu cha story nkecho newe tinkushtabana jemema manyana argantungamo abantungamo nyewe hebu nabenshirweyo abantungamo bakakutwariza kubi kushanga ngo niyo nintura ebyeke binashirwe mu bankozire ndiyo nimbutura jemema owija hangu twatane se nagamba na wagambe na leta mageze na wareta gandi na hereze nshonga na wash arete ndijo tushange ngo amerugwize beke nantakumanya nacimanya nabo kiyatakumanya yacimanya twena twayiyongera hararengorora haca hakiri ninjira ngo eco naco nico bacfire mnonga umuntu kumutura ecyari kuba atakozire ki ecyari kuba atakozire Babare hiwotiri nitwe programu kiri ya sisimuka turi hanshunga za xenophobia omwihanga area South Africa aho bari bashoshora abantu umahanga ndi mu South Africa iwe kinya Uganda nokora cha ninye mu South Africa iwe rwa Kenya kagwa ndi mu South Africa imwe bijongo mwana mutitama mwiro komtai ebe byo umuntu tureba kanangwa njibaso kutakomaho konko shange chazo mu nganda chazo mu dini chazana n'ahandi amuhirwizo bo shange ngo inshonga zayongera okututahirizana no kutumara hemirembe ntutwara mu gishogo kwijusya ngo tuyine kinuhiro huto bunuzi katwaze tugamba kinihiro tubone tugaraka nshongeza Alright, chinihiro huto bunuzi ebrave na bitano byokwezo kwa mushanje umuntu kumarabe mu beno manyabiriye binihire bindi ebikwa bibonire no kutubentu twaze bintu kandi hatecho cyo twonjire mu munyo gwamani sima byo mwena arimo natwatiraho arabebembezi abatwirente batwire miceri muno bwa hati otakafero chinihiro mucayi cyakaceka twatanchire kugira ho buski iwe chikoro cyo inekora taho TV yawe taho radio west gumeno manyakasika kandi akarabe kari kandi ntuza kutushemeza akorije tukabasa kushemerera hamwe of course buski kuburabe bwahwire ntuza kwantweshango mucayi cyakaceka hindu gambira abeshongozi ubona aba Western Uganda aba confirmingire kubara ishongora chinhirecho aba Kampala takabafera namuna nabandi kuruga aheru yihanga ijo shemerera abo mutwaro gonka ahindu gambiro kabe notanka kusavinga icyari kume no bucakwe cya bitano twaza kusya abirabe na bitano noba wazikize mucere munonga nkaburije abo katwine kubanza etwarya twabagabura twarya twashemerera rero tugumze mu mission okuchakana mituze nza kwandi tukwatoro mu nkokora zero to kirayashumaho karwakiro kataho rimo kakombo okanoririza ekinihiro huto bunuzi
225 omukishayi kacheka nibinje biriyo konka just noshashura katwaro konka dero shambere amazoba gabiri mani yabo kandi tutandike rizoba bushesha tuciri mbwe nataro kushemero kukurenga aho kanda habeyi inche munonge cyo mutwaro bunde cyo wakujana naco no mutaho ukabura kuje cyo wagurayo tukurinzire 225 byo kwa mushanjo kwezo kwenye no kutwatandika omukishayi chakacheka mutakaburayo. Okay, tugaruka nshonga za South Africa, of course habkwatena no kubariyo tera. Nibe yanga, I think it is about hatred. Nibe yanga kwanga mtahi wawe. Nango neshonge tari impango. Uyajara katete ikarunjire we nakakugambura yo nakafusindika nshanga wawahi kamero murayine nkakwirizayo nshanga wawaza kugira cyo wakwatanka cisha kurumhanda atamuherwizo nkakuja ndbiturtaha ndironda cyaha nintekateka ngo niyo xenophobia experiencing umduka yo muntu uri kwenda gura nkesano ningaci baje ngo niwe munyaganda tutkwenda kuguza bundo shanga abantu baramuntu bashutu bafuna services katuje ngo nkombyemere nko kuwagamba healthcare ati yafuna services hine nka office yaza muyana ku registering ebintu ti yafuna services so embera nimbo mu South Africa. So oza kushanga ngo ihine bishimiye kubana bikorwaho okugira ngo embereje kabasa okugumoko hazacinjira ngo n'amahanga gandi turebereho aha wo kuba nyene ntekateka ngo everything happens for a reason. So yabo mu South Africa ukashanga ngo at least hafira abantu banabo kanjanje mayisa ngo rahanga is still in control kandi ubu ndabasa kubakitiro kugira ngo abantu base kureberaho okubasa kwerinda ibyakwasa kwamba kurata. For example hati nkito ho mwihangerya ya Uganda noza kushanga gumze ayibamba ngo namwiru ngo namuhima ushanga twatwenda kutandika kubikuririza konkato kirebe cyaba South Africa oriyo norango umuntu wawo bamukwasizoko ngweshi atoze ngo nchikomaho ningana naha cyahiza kuba kityo washanga ndo Buganda hati nyo munyanko rundo kashanga nho byankwasiza kandi ndumaharawe ndumutabano wawe ndumukamwana wawe indici so njangu tutakakireba kikagenda konka ntabwo cyo twine kutandika kwetekateka okutwine kubantu rwanisa eshonga nkezo nito witu zitakakanyire ukashanga ngo nito twakwatarwa omunshonga niye twegesa abana okukunda batahi babo konka no shanga umwana ari ayinenka nka step sister ushanga uri kushota mbwe naturana n'inyamishwa konka ko gabiyo nko muziro begisa kugira hata guno mureba ni sister wawe cyane kirerere wano bagaburura gwaguriyo miyembe bona bahereze miyembe mahango yeriye myate yoburo ogisharaka rukwingana ningo oguherezo omwe ogambira ogwomwe abegurireho mutahiwe uyereke ngo nugumwe konka they have to share kwegamba we put that kindness ombana bitu as early as possible etirenti bo muri South Africa stakarara cyabo umukayawe stakarara cyazo mwihanga ryawe kandi cyimfutekateka ngo yabacegiro muka na naharurengo rwihanga nabana cha applying ushanga riyo narwanira rights zabo ezibenzi ba violated in the name of kugira ngo oruno rwa South Africa oruno rwa Kenya ikine kinya Uganda ninjangu we have to start as early as possible systems zitandika habukirika rinitenka government turonde hitwaziresa kugira ngo ekibirokwe kitakabasa kwija kikaba because it will be high time washanga unito twabashomeraho aha natandiko kuchikora konka government tene ka system kona kuyabe yatireho akakubasa kuba nakatwemerera then ntekateka ngunana abutwakwetanka activists babase kongera motwani uko tokweta activist kandi ukashanga utine cyo riyo nokora ugamara ugamba chonka kwaguriyo ko employing comedians bakakora fan of such situations mukabutambika ama TV nankahi umuntu akagira bambe akashongozi akashoze byeshongoro akatireba akachimanya for example hata nko mu South Africa ubwiro bwa apartheid ubwiro bwa apartheid abishongozi they played a very vital role ubwiro bwo we barenya keshongora wazit Soweto say no to apartheid say no na no hogomo
chaka abona barapata mpango so njyango activists mwaba numugeza aho koreka rights z'abantu okurwanisa okuviolating rights z'abantu mbasa kukoresa those key figures you know muboreke kare ngo kintu ekine kibi we make fun of it umuntu amanye ngo eco cugwire aho bakachina aba Maria cyaho n'aba opinion leaders twantele ibintu by'edini mu makanisa kubakushabaramu emizigiti na nezinde edini ziryo mu ihanga rya South Africa zigezeho zigambe aha bintu nkebe abakatwa tugamba South Africa no one of the reputable countries in Africa amahanga agamani in Africa so one wale bintu nkebe nibasa kutega nsihanga keryo ato sasubwa itwaganda mahanga amacheka no kuja government ebe bintu birimo bituma abatura bo mu ihanga ryanyu bayesharinga mutakabi yahamisho murebo ko mwakubasa kubitereza kuri abedgibura ryemerera kuja mu 40% babira affected no percentage yamani so reba imwe government umuntu mutaho ci kugira ngo abantu batungemera kuko wano ugamba ibintu bikwatene na industrialization mwine ka industrial parks ezabiminyete zakubasa kuzayo akega skills nyencha kare no wakumeze ntande kwa ninga wakajerondera ko katungire skills akatandika ebintu ebintu muze akitandikire exactly yari nakikora cyo nakugira ngo babenje kuko tuwano ugamba ngo benchmarking amahanga gandi atwaza kureba nice kikutahiza economy yanyu ni agriculture korabera agriculture fertilizers nkezo ezirya higuru agriculture inputs haroko mwakusubsidizing mukachendeze beyi kugira ngo at least na no muntu wahanze mu South Africa abenaji basa ebituke bye bintu bitahisa ebintu bitasiya sente omuyihanga numbasa ku improving bita bagamba chete chikwatene na crime rate kuba hayo mu ihanga ningashikwe yongera bakugira ngo ncibasa kwancire twaba bagwira baryo mu ihanga ryitu imwe ka government umuntu mukoraho ci kushanga abantu burizo bantu bita abantu manyani biba abantu nane ndivyo mushange munebaho mu ihanga tino kumwakubasa kugicendeza kugira ngo frustration eje yibine ningashi obwo bucayi na no kunyige bye binigabye nebine ubundi ezashonga ko numuzikoraho nkihanga ubundi nabo bakacendeza mindete kandi ngaruka nteka kugira ngo kikabe nikiba kikuru iwe wareba ngine xenophobia attack iri mu community yawe report it as early as possible government bina basa kuhandura injira aho erake kwera ho itakabira street konka ko kustamani wareba ko kancanci mayinsangu wayinegeze mbera basa kugambira abo bushoborozi abukiri kwataho ninga those human rights activists ebyo bine ko birohe bugombe n'icyo zinezindi bo barondo ko baraka kucandoringa kugira ngo embera ibase kurakuka kugaruka omunteko otherwise nisa kuba issue yensi yona ngahato kuturi ahantu kigambaho nyinamatsiko minji kugira ngo abanya Uganda hataho bari abari mu yangiri ya South Africa amisho bagahangira iguru barinzire ngo uruhanga witu torete nyonyi ngahateka tonya hatukatemba tukagaruko witu ushanga batakarire batakanywire tubabyamere ibintu bwana buriyo n'uburura ishonga mwene ziri impango koje ngo kikabasa kugambo aho bushirikare ubundi bakatandikire kutaha embere takashira kuzakugira ngo bashango amaduka batere babarekera amabare rero cyo nakitaho kibe international ubundi eco kikabire cyabire kikozerweho ubundi bushirikare then nteka ngo amahanga gatarga mwe na gamwe mukirebere heki mutandike kare kusupportinga koreka support y'abantu batazirwe mu ihanga ryanyu muri korese mihande tariye mwe nemwe uriya kwaraze kustandika wona ni individual basis ajatambwe shina nakikora government ketabuza ku ketabuza ku supportinga supportinga for example one time kazaho mu ihanga rya Rwanda those Ugandans who live in Rwanda they were celebrating independence independence ya Uganda konkankahi umuru Rwanda nashanga president Kagame ariyo mumbabire bakozereki bariyo mumbajenyi ababire ndabasupportinga umukoro nubwo gumwe nkaja bashamwe eki nicyo basika obapurire
So we went there, we performed, then twatunga ka after party, kuriya kaba kujya kujwanga kugira ngo president na yemerera akameza cye no ndijo hari yawe na nomurabaho we na nogera kwegamba aho no be bakakozera corporate konkano rangu amakuru agabe ngore kwa ha TV na nahandi akwato kuza kwikusote president echabtoshe kirengere konka okonoreba ngo hine picture icha portrayingire koreka ngo iwe nawaza kweza nazanasa you don't have the support of the president you have the support of the government nicereka abuka kugira ngo kitanjiro mu izoba rimwe echa turi umuntu reba streets kutera abantu kuca amaduka to building for years as an Osha government ya South Africa ignoring other signs no manyo of manso wawe ignoring and warane koraho kuza kujera umwirwaro necho challenge ngombazi bagwata tachira kuko wano gamba to centre nka nko muri mbaro kore banka abahindi bakwa bine festivals zabo with support from government babahereza no bukumi baza streets bakora performances zabo na nebite bakwano bakora rituals zabo exactly so tine kunkwe mkankajanda tinkwenda muhindi drug shop ezamane ziryo muri mbara nezabo kandi nibatwereza sente kundi nce ezitakubasiye ko munyegana no basoptafuna sente no manyote nanyendo mubazi ya sente ari kubaska dekanje ronda drug shop eruho erimu abahindi je mwana kanjata nakweshengereza to takagure motoka ha munya Uganda ati roko za muhindi ati kunashe na ati neventano so waramuzaha rero kwakuza munga bamuroka kana no tomanya bakutuka so abantu ngabona abantu betenga ahamwe ababina mani mace ayaba kwetenga services zabo ayaba kwenda quality batureke tujwange buryo mwagwa hari kubasa kugwa uko takashanga ntino alternative abo kugira ngo iyo ine that is a no big kind of culture ngwe nonda umtahi wa watakabasa kuhika hihi bitahasigara udachikashika mwagenda burukata ndakatize mukahumuro kace atatatunjira mu gishano za kubaniwa no tutera hesumu ntugamba nshonga ni yemwe ebiri mu bigenda South Africa yiwe ngo munya Uganda no bugamba hoce katize mukahumuro kace mutakargaho program ya sisimka ekiri mu negendo misha Football celebration is on Star Time. Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Time's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. Onwa mkaga okwombeka ekyombeko ky'abahangazi noboine kuboine bintu byoyina sites kureba ngo wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeke bawe ningashi bafunde bawe bine kuba bine safety gears ezikubasa kubayamba kugira ngo in case hagire kizibe cyabaho buzumaze murakeke kumwetegereza mwene rwa mukagoro tuzakuba twine engineer Jonathan Muchunguzi turi kuganira ahabishikirize ebyakubasa kwika aha sites zitu hamwe no kutwakubasa kubyerinda mumbe cyo kwashime kuba nasha ashimiye kubajwire helmet hamutwe ashimiye kubajwire safety gears kare gumboots yatine gumboots haro safety boots wakora scaffold ningashi ejemiti ambere kwetorera amadara gitu aho mutaka kubona aribata ashimiye kwa flat a platform zetu twantwembereraho tukukora toshamire kuziloadinga munonga iyo cyo ine kukora batakaferwa program eji aho kwanje basa kwikaho ningakira kushikira
Orwokubanza rino rimwe ndibasa kuza space ya mina abiri so eventually ushanga habo kugira ngo twakura mino go bwana mu process bukirikane ushanga abana bamisinga amino ahagada agakubenigaza wato shanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumerushanga gatandika kumera out of the game no ushakira kushanga abana b'imyaka 9 10 11 bine bine ugari gashuhire nagandi gona gadi umurayini konka cyana kino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina gakuchira kushobora hero there are these canines ezo kureba yego ejikanine no gireba agagenshongeza hato wano reba modejo enshongeze ejero haka giteka akashepa akashonda aha nanaka kashonda nanaka no ho keeping a shape ya face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape of the face shape ejikakona ka keeping a shape neze enshongeze tabaraka y'imyano wito mukahumura ko nkwe twagaruka tuti empangarezo Siriya cyo butungi charity hamwe na Jemima Ayebare twagarukana n'amasimu gitu twenda ngo kigambeho ezeshongeze byo mu South Africa zibingisa buri muntu atari wihangeri ya South Africa arukorayo bagira ha street babinga bakora uvuyo batahira amaduka gaba bakwa batari ba South Africa abaganda bagacwa bajanga umutaha amaduka ganze twenda gashitamamu wabo ko bamwatera mesemero mu murakatamwe so ni toyigana tirion turwana kugira ngo abantu bitubagarura ha bayirundine umyanye tari yemwe nemwe kandi tutekateka ngo waza kubaje nyencha kare ninjira ngo route yo kubanza neja kurara yahikaho mu Uganda bagaruka butaka bwabate tunakora ki kuko tumanya ngo uyu makarga hagire gukora okuronde sente kuko kurugantunga mukija kuzirondera mbarira ano mutraza kurugaze kuzirondera South Africa teka ngo free market no free market bitunga benyenda echet South Africa echere munekora batakagenda batine consequences nyakuchari kuno dango neka president wakaganda mahanga agubari muno batubinjira abantu nkayi mukire njira ngo utachiriho umuntu ari kuruga South Africa arataho mu ihanga ryanje kujana bo ba feeling impact so sasa bw'abantu bari South Africa bine businesses inko muri Uganda is a business trips zo kanwa nago no buzakuba just ubuntu bucenka tourism wija no inda koramba Queen Elizabeth ninga ezindi parks twin bari restricting akuja batakafuna visa zo kutaho muganda mahanga then ubundi bakafiringa impact yeche chibakwana bakwa ninjema kuja kubona ba South Africans barya street kuko kituru umuntu reba nenamba mpango kandi nico cishani ekituru umuntu reba ahihanga so nabo bagira consequences yakaganda mahanga gabe agarumuntu gaba affected nito tujiro kutwaba kwatamo anayi for an eye a tooth for a tooth ndaba niye mukoro yo ciroho konke byitora hanga kabitwihaho yesu kuyizire yaja tumureke kwe horenzugo ninye ndagume nimba horenzugo so je kuri to kubabanyadini tumaraje basakora konka amazimagara ngo umuntu kuyakurebera muri sho murebo murinde kuwa kwitiserura ni witwarara konka tinkumanya kandi hati ubwo wijana wakajangwa akwitserara hatwe naija kwitwa ki nchuma insanga twaza kwabo kwitana mpaka kwana jangu ni nakwitsarara nanyondisha nyitserara nchuma insanga nawe yitsarara ngo nisha jumwitse amerwizo ntendera tutabire abahurire twena turara twafa twakira masimuganyu not even not easy west hello sebo abakuru nabara musubire takwakira sebo mu mkondo witu number of change of it program
yego ngatandika bomuramwa wa advocacy for sustainable development azakirya haguro level ndashindane tero murangaha arongo ndosiyona kugira ngo amahanga gaterine emermo yagoma no kongera kudebya change kurambya ibyo biteganisa amahanga azobundi hakaba hariho uburemezi bakarga y'amahanga bikatanye bakahamya dami constitution yago ekituwe tanka international bashanga kugerageza cyatensiyona kwihamu ababundi ubuntu bukureta abantu ko bagamutse kuchikubaho bundi South Africa yarwana abantu bihangarira Uganda n'ubundi n'aganda amahanga tumata ngo mukagobwa y'abakuru n'ingashotota abakuza amahanga n'umuguru muke azanchi bancheta ndakuja kuba babinga abantu bitu abakuru mu ntango mu kwapaho mpenda ki yo kuvugana n'abebembe z'abantu South Africa. Yego. Of course South African program wiki leadership konka security urweta rwo muri South Africa ekaye energy rwo mu bebembezi n'akuba kwa Pakistan mu kurango bo cha jangara kicyo. Yes. Then activism twena dukora nk'amaraka konka no reba ngo muhanga bite mbuti n'amahega ashatu ga government ya Uganda iwegenya activist ni batrakore nadarwa zuru ego osanga ngo kimwe abanyamakuru n'abandi abagamba arye byona ubundi kubagamba turatwara kenshi ngakuru nkabe ningira ngo aho mwita gucumbira ndetse mango atabo mururo ni twabemerire ngo kubibrega ngo yemerire afa yatakayishanga hansi ati turwane tuze kimwe byo kuretera abantu kwegazanamo rero ubu nka South Africa yabire cyo kureberaho ati bakama bamahanga kwataho bashimye South Africa bakwataga n'abebembe z'abariyo tubase kureba ngo twamaraho kintu iki kuko twitiriza ngo icyo kintu buna kugacho yes wiruka maumawu ejeje hapo faida ya Mandela Nelson Fulfere byo demajimaji mbene tumanya ngo hisoremeye darita mu konka kwine kwimukiramo arwana se bintu ebyo nanubworo bwo gushaka kurete bintu ebyo ego namazima tuwe cyawa nabakwenda amaduko umwana ajya tubunta ryine kampende nanya ngaho n'inatandikira ego konka kabe ningira system zizwe stronger kugira ngo umuntu arwana se bintu okay Nebari Mnonga Ambrose Echeres Gentunguka okorga omuri